Tubahaye ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro Yesu iwacu. Ni ikiganiro dutangije n'umudamu wanjye nyirango mwamubonye. Umudamu wanjye yaraza kuza kubibwira. Ni ikiganiro twatangije kugira ngo tubashe kureba Yesu iyo ari iwacu bigira uwo mumaro. Nuwuhe mumaro bigira mu ngo zacu cyangwa se mu buzima busanzwe iyo Yesu ari mu rugo ukuntu nyine bigenda. Jewe ndi Edi Kamoso, tuzatuyobora ikiganiro na madame, hari abandi tuzadutumira muri studio za Bakora Media kugira ngo tuganire. Yesu iwacu, iyo wumva icyo kintu wumva ko ari izina risanzwe, ti Yesu iwacu bite, ariko uyu munsi turashaka kuganira rwose. Reka ikaze madame wanjye, tuguhaye ikaze muri studio za Bakora Media. Murakoze cyane. Nkuko abivuze ndi madamu wa Edi Kamoso, nitwa Nimubona Ani Janine, nkaba madamu we nkuko yabivuze, ndi umumama w'abana babiri n'umugabo umwe. Uyu munsi rero tugiye tuganire, reka duhere gatoya tureke kujya mu ngo, tuganire kwanza ku mukobwa wamenye Yesu. Iyo tuvuze umukobwa wamenye Yesu, duhere ku mukobwa. Nimumbaza impamvu wenda muri comment ugati kwa kucyo mwahere ku bakobwa, ariko reka duhere ku mukobwa wamenye Yesu. Umukobwa wamenye Yesu umubwirwa n'iki yani? Urakoze cyane Edi. Umukobwa wamenye Yesu afise ibintu byinshi bimuranga. Ubwa mbere na mbere ni umukobwa w'indangagaciro. Sinzi ko ariko nubivuga. Ufite indangagaciro za Gikristo. Yego. Ni umukobwa yiyubashe. Ni umukobwa adahitanwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni umukobwa adakangwa n'umuntu uwo ari we wese ngo amukangishe ibi cyangwa biriya. Muri we aba yifitiye icyizere ko abazi yuko hari ikintu kiri muri njyewe gituma ntakora ikintu icyo ari cyo cyose cyonsanisha n'isi. Ikindi umukobwa wamenye Yesu ni umukobwa agomba kuba aciye bugufi. Ni umukobwa donc novuga ko afise nk'ikete risomeka muri we. Ni wa mukobwa ushobora kubona ukamubonamwo ubugwaneza, ukamubonamwo guca bugufi, ukamubonamwo ubwitonzi, utaranamuvugisha haba mu nyambaro, haba mu ngendo, mu kuvuga, muganire nawe ukumva ko ari umukobwa hari ikintu kidasanzwe muri we. Iyo yambara impuzu zigaragaza icari, kuko hari impuzu zituma ugaragara uko utari. Nubwo abantu kenshi bakunda kubyitiranya bakavuga ngo impuzu ngo ntacyo bitwaye, ariko iyo uri umukobwa wamenye Yesu, muri wewe ufise ikikugerana n'ico wubaha, no mu myambaro, no mu ngendo, no mu mvugo birakuranga. Iyo uvuze imyambaro, ushatse kuvuga iki? Nta mukobwa wemera kwambara ipantaro, nta mukobwa wemera kwambara ijipo ngufi, kuko ngo ntago navuga ngo umukobwa wambaye ipantaro ko yaba ari mubi. Oya, si ibyo nshatse kuvuga. Iyo mvuze kwambara ukabegwa no kwambara niyo pantaro, ushaka kwambara iyo pantaro mugabo akaba ari pantaro itagaragaza umubiri wawe. Akaba ari pantaro, nimba wambaye iyo jipo ngufinya ntabe ariko ntaba ari jipo igaragaza ikibibero cyawe. Abantu bakabona urashaka kubona umuntu gusa ukuntu yambaye ahantu aba yicaye ukabona neza uwo ari we. Rero nukwambara iyo pantaro n'iyo jipo nubwo yo biri ngufi mugabo. ariko none nushatse kugira sibyo tugire turabarokore, ariko noneho tuvuge tuti mukobwa wamenye Yesu bisobanura ko adashobora kugaragaza ikibero. Kandi iki kibero ari kimwe mu bitatse byuza by'umukobwa. None ukigaragariza nde? Ko ari wari kibazo. Ukigaragariza nde? Ukigaragaje kugira ngo witoze babone ko ufise ikibero cyiza hanyuma baguhitemwo. Ahubwo rero iyo ubikoze gutyo ukaba wambara izo mpuzu zigaragaza ikibero, hashobora kuba ari nk'umuhungu yagukunze mbwa yakuraba ukuntu wambaye akavuga atoya uriya mukobwa ashaka namwihenze. Nanone ni nkuko ashobora kuza umuntu akwambara wambara ibikanzu birebire akavuga ati kabisa ubuse
sanza afite ibitashi cyangwa se amaguru yatagize urumva buri muntu agira guziwe so kumenya Yesu no kugaragaza ikibiro bitandukaniye biratandukanye cyane. Ubwa mbere na mbere umukobwa yamenye Yesu ibyo bintu ntiyumva yuko n'icyo kibiro cyo gikeneye kuja habona kubera ko hari umuntu akibikiye ugomba kuzokibona. Ntibikwiye rero yuko yogenda yiyandaritse yambaye ubusa. Umuntu wese akagomba kubona umubiri we ukuntu umeze kandi agomba kuwihisha kuko hari uwo wihishiye. Aho turavuga ku mukobwa wamenye Yesu bisobanura ko umukobwa wamenye Yesu agomba kwikwiza. Yego. Ubuse ko tujye tubona mu nsengero hari abambara amamini kandi akaba afite ubuhamya bwiza. Ntabwo bisobanura yuko kwambara ijipo ngufi kugaragaza ikibero ariko atabakijijwe. Erega Edi ugomba kumenya ko bari abakobwa bose baje mu nsengero ntiwibaze ngo bose niko baba bakijijwe. Hari abajayo kugira ngo nyene bajeyo bakurura abagabo se nabyo birimo. Hari n'abantu baba barihebye baba babona ngo imyaka irabajanya akavuga ati reka nje mu rusengero ndabe yuko hari ubona ngo ndakijijwe hanyuma agire nanje wo niyitirira. Ibyo byose birashoboka, ni ibintu bishoboka, ni ibintu byama byabaye ugasanga umuntu ari mu rusengero kandi adakijijwe. Kuko iyo reka ngo akarorero Edi nk'iyo ugiye nk'iyo ufite audience nko ku mutegetsi runaka n'urugero nk'ubunye Perezida Kagame yaguhamagaye yego n'urugero dutanze cyangwa wundi muntu umutegetsi. Impamvu muze Perezida Kagame ni kubera ko ni umutegetsi ari hejuru y'abandi bategetsi hano mu gihugu cyacu. Yego usibye Imana iri hejuru yiwe nta wundi muntu mbona hano. Hanyuma akaguhamagara. Iyo aguhamagara ugenda wambaye gute? Ese ugenda wambaye nk'aka gashemizi kunyene uyambariye se ni kabi sikaba ariko hari ukuntu uvuga uti utegura agakoti keza ngiye kubonana n'umutegetsi. Rero ngiye kubonana n'umutegetsi ngomba kwambara neza, ngomba kwambara agakoti keza. Nawe ntuntacishe ijisho no utagafise ukashaka n'agatira cyangwa ukagakotesha. Hari amazu menshi bakotesha amugakotesha kugira ngo ugende wambaye neza ubonane n'uwo mutegetsi. Impamvu nki ugenda wambaye neza witegura ukavuga uti ndaje no muri salo ndambara neza ndambara ikoti ukagenda waravye ko ibintu byose bimeze neza. Kubera ko bikora kubera ko ari umutegetsi wanka ko ucisha kumwijisha. None kubera iki nimba twubaha umwana w'umuntu gute iyo tugiye mu nzu y'Imana tubona ko tugomba kugenda twambaye uko dushatse, ko tugenda twambaye izo mini izintu zigaragaza ibibero. None ico kibibero cyawe ugiye ucereka Imana? Nose ni bisobanura yuko umukobwa ashobora gutinda kurongorwa kubera imyitwarire mibi abakobwa bashaka. Aho rero niyo nshaka kugira ngo tuvuge twumve birashoboka ko umukobwa kubera kwambara nabi cyangwa se kubera kwitwara nabi kandi byitwa ko yamenye Yesu ashobora gutinda kubona umugabo cyane gose. Ariko kubera ko iyo ufise ingeso mbi niba erega ico ugomba kumenya Edi umugabo wese akeneye umugore w'icubahiro mu rugo rwiwe. Akeneye umugore azofata neza urugo rwiwe, umugore azorera neza abana biwe, azohindero nziza abana biwe. None wewe niba uzi ko uwo mugore azoza kwereka umwana wiwe ko urashaka umuntu ukavuga uti niba yambara gute ese umwana wanje azomwambika gute? Kandi rero ikintu cyose gipfira mu ntango. Iyo umwana atanguye kwambara hari n'abavyeyi benshi babikora kandi bitwa ngo n'abakristo. Ugasanga umwana yambaye utuntu ngo swati n'umukobwa ngo mami ngo turi muri vision sinzi nimbo bega haje tugeze muri vision 2050 tugiye muri 2050. Okay ngo turi muri iyo ari umuntu akije dukunda kuvuga ngo nabana bamwisezerano rishasha. No kuvuga ngo ugasanga uwo mwana amwambitse utuntu tubutura tugeze hano agasengere n'ibiki byose uri kuramutoza kwambara nabi akiri muto. Kandi no kuvuga ngo azobikurana kuko azobona ko ibintu mama we yamweretse nivyo vyiza. Azotinya kwambara nabi, kwambara utuntu tutamwambitse neza akuze kubera ko ibintu byose byahereye mu ntango. Rero
je ico nshobora no kuvuga aho ngaho nuko umuvyeyi yomenya yuko ico abiba arico yimbura. Haragera igihe umuvyeyi akananirwa gukontorora umwana wiwe bivanye n'uko ntamureze akiri muto, hakagera igihe bikanka ko musubiza ku murongo. Muri ico gihe rero ico bikora niki, uramubwira ngo wambaye nabi, arakubwira ati no, nambaye nabi gute kandi ari byo nahora nambara kuva kera, sivyo wahora ungurira, mama ni wabingurira kandi je mbona ari vyiza birambere, none uzomukosora gute niyamara kubwa ko wowe mwambitse? Biragoye, ibintu byose biva hasi. Iyo rero indero itavuye hasi dukuvuga ngo no hanyuma amaze gukura igiti ngo kigororwa kiri gito. Hari abakobwa benshi baza kwandika muri comment munsi hano twenge tubabwiye ko channel yitwa Bakora Media TV official. Ndumva nukwandika rwose, ukandika comment hariya ukagira icyo tubwira, kuko nta muntu turi gucira urubanza, ariko ndumva ikintu cya mbere twahere ku mukobwa wakijijwe amenye Yesu uko ashobora kwitwara. Uko kwitwara uko umuntu yitwara bimuhesha agaciro. Ariko reka nkubaze ikibazo. Hari ikibazo kimwe ahanga turavuga, turi kureba mu muco nyarwanda, mu muco ndundi, kuko niho usanga mu Rwanda no mu Burundi bahuje imico ni kimwe, tuvuga ururimi rumwe. Twongera no gusuhuza abarundi n'abarundi kazi bakurikira iki kiganiro Yesu Iwacu. Turi kuganira, ntago turi hari umuntu turi gucira urubanza. Turashaka kuganira kugira ngo turebe niki kintu twafasha kugira ngo abakobwa bacu bamenye Yesu babashe guhabwa agaciro, cyangwa se bagira indangagaciro za Gikristo. Rero hari umukobwa rwose ashobora kuba atambara ibintu bigufi, sibyo? Yambara ibintu birebire cyane gose, ariko kabura umugabo. Icyo kintu kivahe ni kubera iki? Kandi abakijijwe rwose ukamubona azinduka muri niba tuwe mu gitondo ajya muri korari akaririmba, mu ivugabutumwa abariyo agatanga ikigira cyo, mugabo ugasanga ntabona umugabo akubise imyaka 35 imyaka 40, nuko baritwaye nabi kandi afite Yesu. Oya Edi, ivyo rero ni gihe ni gihe cy'umuntu kiba kitaragira. Nta gihe runaka umuntu aba yarashingiwe, tuba tuhari muga tutazi ibintu Imana yatwandikiye biri imbere yacu ingene bimeze. Muco gihe rero hariho ibintu bivana, hari gusenga amasengesho akanyaruka, n'igihe usenga amasengesho agatera. Ivyo rero ni impamvu tudashaka kumenya ni ishaka ry'Imana. Aho nukurindira ico Imana ishaka akaba ari cyo kiba. Birashoboka cyane ko umuntu aba ari umukristo, umukobwa w'umukristo yitwara neza, afise n'ingeso nziza, agatinda kuronka umugabo kandi ari gusengera uwo mugabo. Nibisigura yuko hari ikintu ariko arazira cyangwa nibiki. Oya, ni igihe kitaragera. Ariko iyo wamenye Imana, ufise ukwihangana muri wewe, urindira cagiye cyawe kagira. Kuko nzi neza yuko umwana w'umuntu nitwe ducererwa, ariko Imana yo nticererwa. Isaha y'Imana ntigera icererwa. Twe tubona ibintu byatevye nibiki, Imana nibiki, urumva ugasanga turi kwidodombera Imana. Ndabizi ko hari umuntu ashaka kuba ariko raba ngaha akavuga ati wabuzwa niki kubivuga kandi wararongowe uri kumwe n'umugabo wawe nibiki byose. Ariko nanje kumbure haraho byageze, nanje nkavuga nti kumbure natevye. Aho wari utangiye ari gihe byageze se umaze kugera ku myaka ingahe uvuga uti? Yes, kuvuga ngo imyaka tubwire. Tubwire. Oya Edi, so kuvuga ngo ni imyaka. Ariko kubera ko umukobwa wese hari gihe kigera ukumva ugomba kuba mu rugo rwawe. Urumva? Ukumva ushaka kuba mu rugo rwawe, ukumva ushaka kurongora. Ico gihe ugira amasengesho y'umufururizo pe, ugasenga Imana ukavuga uti Imana nibiki byose. Cyane uwanjye. Hari abashira imbere ibi, harabavuga ngo akishiraho ibintu nkene mugameze gutya nibiki byose akijijwe, mbese ugashira ngaho. Ariko ukavuga uti Imana hena nakayarongo, Imana yo rabana nambura umuntu wanje aragiye kuri Imana ndaziriki
ariko nta kintu uri kuzira, ikintu cyose gifise ikintu cyashingiweho mu gihe cyacu. aha uvuze akantu keza. Akubaza akabazo. Ndabizi ko muri umuntu wawe yagize mariage imbere yawe. Mbwira ukuntu wabyakiriye. Nje navyakiriye neza cyane. Uzi impamvu navyakiriye neza? Twese twari turakijije. Jewe nari maze gutahura ko ikintu cyose kiba mu mwanya wacu nkuko ndabikubwiye. Urumva rero niba yarakoze ubukwe imbere yanje, nibisigura yuko abari bahari barabizi, navuze ijambo ryiza, ndavuga nti ndishimye ko uwo munsi ugeze, nanje ntiwarize. Oya, narize yamarira Frida tubwire muri comment hano. Frida utubwire muri comment. Yamarira y'umunezero. Umva urishimye, murumuna wawe waragiye neza n'ibiki byose, aheshije agaciro abavyeyi n'ibiki. Nanje ndavuga ico gihe, ndavuga ngo mu misi mike abantu muri ngaha turabashimiye ko mwaje kudufasha runo rubanza, ariko mu misi mike mwitegure kugaruka. Kandi nta fiance je nari mfise. Oya, nta warahari mugabo urumva ni bya bindi tubeshwaho no kwizera. Uba wizeye ko afite umuntu yamenye Imana, iyo ubonye naka agize ubukwe ararongora umukobwa mugenzi wawe n'urugero, ntukarakare ngo arantanze cyangwa aransize, ahubwo shima Imana ko agiye, kuko ni nk'abantu iyo dutonze kwa muganga y'inimero ivuyemwo naho buri nimero yakure uba ufise ibyizigiro ko uri nawo uri kurashikirwa. Nuko bimeze rero. Iyo wizeye Imana ukabona nakaragiye, uco ushima Imana uvuga uti ni Imana ishimwe ko mviriye mu nzira, nanje ubwo nimero yanje igiye kwegera imbere. Nuko ntiwigeze ubaza Imana ati Mana kubera iki kandi jyo nsenga, ndasenga cyane, nzinduka amasengesho, ntange kigira cyo muri vivante nibiki kuki jewe nibyari gushoboka kuba eske ubabaza Imana ngo Mana ngo kubera iki, irakwishuraho, irakubwira ngo kubera iki? Oya, ntabyo kuvuga kubera iki, maze kuvuga kubera iki ngo Mana kubera iki byabaye, kubera iki jewe nta mirewe gutyo, ubu uri kurashinja Imana kandi ntibikenewe. Nukuvuga ngo Imana ifise ordre, ifise urutonde. Nukuvuga ngo Imana ivyikora byose ni vyiza, wavyemera utavyemera, uwumva wahangayitse ni vyiza. Rero iyo utanguye kwidodomba imbere y'Imana ngo Mana ngo kubera iki, nta confiance ugifite Imana. Bisigura rero umukobwa kugira ngo abone umugabo, umukobwa akijijwe amenye Yesu, ategerezwa kwitwararika, akambara neza, akitwararika hajya navuga iki, gikristo, indangagaciro za gikristo. Yego. Peu importe guteba, ariko wewe witware nk'umukristo wamenye Imana. Uje imbere y'Imana ufise umutima utunganye, nta caha wishinja. Urumva? Nukuvuga ngo Imana ntishobora kugutererana naho byagenda gute, bishobora guteba, ariko uko bizoteba kose Imana izobikora. Ariko waba wemera yuko umuntu ashobora kubona ikibero cy'umukobwa, ndavuga umugabo, kuko twebwe abagabo mwebwe ntago mumeze nkatwe. Byanze bikunze ubonye ikibero cy'umukobwa cyangwa itako, urumva? Byanze bikunze ukubitaho kude, byanze bikunze urareba nawe irengagiza. Niko muremwe mugenda mureba nibitabara. Wewe nitugenda tureba tutabita tureba. Niko bimeze, hari abagabo benshi ushaka ko ari mu modoka ukabona umukobwa ararenganye ahindukiye inyuma. Kavuga none uhindukiye murazinanye. Nituzinanye. None uhakwa kugonga uri kuraba ibyo mutazinanye bigenda gute. Urumva? Ibyo rero nicyo twavugaga, ni bwa bwiza Imana yabahaye. So icyo kibero rero gishobora kiri kimwe mu byiza Imana yatanze, none kigashobora kukura umugabo, none usugifundikiye uwo mugabo azakibona rya cyangwa ubwiza bwo buzaboneka rya, kuko urumva n'ubwiza bwo ku mubiri nabwo ni bwiza. Yego, ibyo ndabyumva. Ariko Edi, ntabwo bisobanura yuko umugabo ashaka gukunda. Eske wowe nkunze kora ko abonye ikibero cyane? Ntabwo bisobanura yuko umuntu ukunda umuntu kubera ko wabonye ikintu. Ni wakunda umuntu kubera ikintu mubonye ko. Hari abantu bakunda abakobwa kubera ko bafise
bakira abakobwa bakiri bato bafise udutahe twiza asobanutse arambara akajipo n'agapantaro kamukwiye kakamufata neza amaze kugera mu rugo rero gahunda zirahinduka ko amaze kuvyara hari igihe bihinduka akavyibura niba wamukunze kubera ko afise yataye nziza ejo akavyara akongera akavyara kandi aho ni uri kumubyaza ukibagira yuko wowe uko wamuzanye noneho ugasigara uvuga uti oya wa mugore nazana ko yashaje ugasha usanga ca kibero ntikikimeze neza nk'uko wakibona kera cyangwa se cyakoze impanuka abaye paralize par exemple uzoca uheba ngo ni kubera ko atakimeze nk'uko yarameze aho rero niho umuntu aba yibeshe niho umuntu yihendera ukavuga ngo ukunze naka kubera ikintu runaka kandi ejo ukibagira ko niyavyara rimwe kabiri umubiri wiwe uko biri kose urahinduka rero nuwahinduka ukazoca nawe umurojeta ngo ni kubera ko wahindutse umva utoba wakunze wenda kubakurikira bakora Media TV reka nongere mbabwire yuko ikiganiro twagishizeho kugira ngo abantu bose babashe gufashwa cyangwa se no guhinduka ku bwa Yesu turi kureba Yesu ari muri twe uko twakwitwara indangagaciro z'umuntu wamenye Yesu ariko twavuze ku mukobwa cyane cyane umukobwa amenye Yesu abonye fiance sibyo umbwiza ukuri sibyo umbwiza ukuri yitwa Yesu umukobwa wamenye Yesu yitwara ate ku muhungu uri kumudaraga avuga uri kumurambagiza bamenyanye hari groupe ndimwo tumaze iminsi turi kuganira ku bintu bya gutyo by'abakobwa usanga bagomba kwishingira ugasanga umukobwa abwiye umuhungu ngo aramukunda kandi vraiment njewe ibyo sindabishigikiye umukobwa kugira umuhungu aho kumukunda oya njewe ukato n'akanwa kawe ngo ndagukunda ashaka ko tuzobana oya ico si gikorwa c'umukobwa ico ni gikorwa c'umuhungu iyo ni topic yindi tuzaganira kuko nawe irakenewe ico ukora uritwara neza nkuko rambajije ngo ukuntu umukobwa yo kwitwara imbere y'umuhungu ariko murambagiza yego ico ukora uko ugomba kwitwara nibo warakijije by'ukuri wubaha Imana ugomba kumenya yuko uwo muhungu kwanza ugomba kumwerera imbuto ugomba kumwerera imbuto akakubonamo imbuto zidasanzwe akakubonamo urukundo akakubonamo kwa guca bugufi kwa kubaha kubera nivyo abahungu kenshi bakunda urumva rero ivyo ugomba gukora uburyo bwose niba uri umukobwa wamenye Imana ntushwanyagurike ugasanga nk'umukobwa agira utugambo twinshi umenga dandaza amajambo uri imbere y'umuhungu ari kukurambagiza ari kukudiraga kandi akuzi nk'umukristo wowe utangwe kuvuga utujambo twinshi twatundi dushobora kumushisha akavuga ati kumbe wa mukobwa none hamwe ushanga ni radio akavuga ati FM gute urumva ukavuga amajambo menshi akamujena bigatuma umuhungu abadesi yarakuze nk'umuntu w'umukristo yarakuze nk'umuntu umukobwa avuga make mugabo uwo munsi uravuze donc aravuga n'amakuru atagusavye donc ukamenga uri mu radio nyine ivyo rero biratuma umuhungu acika intege akavuga ati umukobwa avuga gutya tutarabana nitwagera mu nzu ho bizogenda gute donc si guhagarara hejuru y'intebe canke hejuru y'iki akamvugiramwo je sinsuye kuvuga ivyo rero ni ibintu kundi kenshi bikunda guca intege abahungu umukobwa rero iyo ariko urarambagizwa ico ugomba gukora ni iki niba uri umukristo ugomba kwitwara nk'umukristo vuga amajambo make nimba mwahuye muri ngaho kugira ngo aguteste agomba kumenya karite zawe n'amadefo yawe irevre biragoye kumenya umuntu neza mutarabana kuko hari ibintu byinshi byihisha muga hari n'abantu bananirwa no kwihisha muri ako kanya gato gusa kugira ngo wa muhungu basi ashobore kumushira mu nzu kumutsindira kwa ariko navuga ugasanga biranse kubera ka inyifata mubonye mu bwa mbere utumye atagira ni canke ugasanga mwahanye
gahunda nk'ahantu mushobora guhurira muvuganye isaha hanyuma wowe ukabifata minenegwe kumbura n'umuhungu akubitwiza gahunda muri we agendera ku masaha kumbura afite ibintu ari gukora n'ibiki byose mugabo we muri we ari ponctuel mu byo akora byose hanyuma akakubwira turahura isaha iyi n'iyi aranashobora no kukubaza wowe isaha ikorohera n'iyi kubera ko kumbure wowe kubera ko ari ponctuel arashaka korohereze wewe utaza kumucereza hanyuma akakubwira ati isaha turi buhure n'iyi turahurira hano ugaca ugenda wa mukobwa urengeje ku isaha n'inusu amasaha abiri utaranze aho nyine umuhungu amaze kugucisha nk'umurongo yamaze kubona yuko nta gahunda muri wewe irimo rero utuntu duto dushobora gutuma ugusha umugisha wawe kubera ko utabyitwayemo neza hari umuntu nzi w'inshuti yanjye wampaye ubuhamya mbwira ukuntu yakunze umukobwa bivuze gutyo ndavuga ati tugomba guhurira ahantu hari ahantu muri restaurant ndi umukozi w'Imana abantu banzi ariko umukobwa urumva dupanga gahunda ti umunsi dupanga ngomba kumubwira yuko mukunda ariko hari akantu yanyeretse gatuma noneho n'ijambo nagomba kuvuga ndakaretse ati byagenze gute turumva yarambonye ahita nsimbukiraho ankubita smack ankubita bizu ku munwa imbere y'abantu ubu byishe byose birarangira aho none se urumva yarataramubwira ko amukunda donc barabisabase ngo bakundana bisanzwe ariko uwo munsi niwe yagomba kumupropose kugira azamubere umufasha ariko uwo munsi araza ahita musimbukira urumva yashidutse gusa umuntu wageze ku wundi uwo muhungu urayicara he baravuga ati ntabwo jewe namugira umugore kuko ndabona guruka ndamushuhuje umukobwa se buri yakoze amakosa cyane gose nibyo ushaka kugira ngo tubwire gute umuntu mutaravugana umuntu atarakubwira n'icyo ashaka gushakira umusimbukire kumusoma ariko nanone umukobwa yapfuye kumusoma gutyo badasanzwe basoma nico kibazo umuntu yakumenyera gutyo hari abantu bafise hari ikibazo nanone ku mugabo nimba ari kutwumva wihanganire nta reka nkubwire Edi hari abakobwa bashwanyuka uri kubyumva neza hari abakobwa bafise ni nk'uwo mukobwa nakubwiye ashobora kuza akavuga utujambo usanga atanga utenkuru ugasanga n'ivyo muhiri waba arabizanye atanga kubibwira umuhungu ntaramumenya ntazi n'icyo amushakira ugasanga atanga kuvuga utujambo ni nk'ivyo rero iwabo papa na mama barashwana n'ibiki urumva ni nk'ivyo rero hari umukobwa ashaka kubona umuhungu amuvugishije gato akishira mu mwanya kumbure baramaze imisi bacatinga bavugana ibintu bya gutyo hama bagahana gahunda y'ahantu bari guhurira hama umukobwa akishiramwo yuko kwa kutihangana montiye kwa kundi kukubona ngo yankunze nibiki kumbure uribona ubwiza ngo nibiki ugasanga nkukuza ugasimbukira ku muhungu ukamusoma ariko nanje ndijewe rwose sinogutwara aho birangiye ni igiki conyemeza yuko n'abandi utagendera basomagura gutyo aha dusoza ikiganiro cyacu nizihe nama wagira abakobwa bamenye Yesu rero inama umukobwa nabwira yamenye Yesu guteba kuronka umugabo harimo n'ibintu bibiri icambere nuko haba igihe cyawe kiba kitaragera uri umukristo uri umukobwa witwara neza ukunda Imana urasenga pe igihe cyawe Imana ikabagiye yagushingiye kitaragera ikindi kintu cya kabiri nico kibi cyane ugasanga n'ukuntu wewe witwara imbere y'umuhungu n'ukuntu wewe uvuga imbere y'abahungu umuhungu gato aranakuvugishije ugaca wishira mu mwanya ngo yagukunze kandi ugasanga sibyo ugasanga utanguye kumwishirako kumwereka yuko nawe wamukunze kandi nta jambo na rimwe arakubwira rero inyifato umukobwa agenderamwo uko agenda uko yifata uko avuga uko aganira n'abandi bantu nibyo bishobora gutuma ateba kuronka umugabo cyangwa nta murongo yego mugabo rero subiye inyuma gato abakobwa banyumve neza kandi abakobwa bakijijwe barahari pe
banyumve neza. Sindi kuvuga ngo wewe uri gusenga warasenze none ngo waratevye kuronka umugabo kubera ingeso mbi zawe. Oya, navuze ko hariho umugambi w'Imana, hariho igihe c'Imana kibe kitaragera, hariho rero na za ngeso mbi umuntu yitwaramwo zigatuma yitwaramwo nabi, bigatuma atinda kuronka umufasha wiwe. Yego. Murakoze cyane nshuti bakunzi ba Bakora Media TV, tukatwizera neza yuko ubutaha tuzabasha gukomezanya. Icyo ngusabye nuko wadufasha rwose, kora subscribe aho ngaho kuri iyo channel, ukore na comment, ukore share, birashoboka ko hari icyo ukuyemo kandi Yesu akugirire neza. Birashoboka kandi ko hari kibazo ufise ushobora kutubaza. Yego. Nimba hari abo twatsitaje mutubabarire, nta rubanza twako turaca, twariko turaganira ku bintu bimwe bimwe byo mu buzima bw'abantu, cyane cyane ku bantu bamenye Yesu. Yes. Hanyuma rero hari ukuntu tugomba kwitwara, rero ibyo byose tugomba kugira indangagaciro za Gikristo. Yego. Agataho rero nimero za telefone murazibona aho ngaho, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp. So ushaka gushigikira ikiganiro mu buryo bwari bwo bwose, rwose nimero ziri aho ngaho, comment yawe, share, hanyuma noneho cyangwa se ufite n'igitekerezo aho waba uri hose mu mahanga, ushobora kutugira inama tukakoresha nawe ikiganiro, ukatworeza ka video nta kibazo kuri telefone, kuri WhatsApp ubona aho ngaho kuri ekran yawe, noneho ukabasha kutugira inama nawe uvuga uti jewe nanjye mfite ubuhamya n'ubu tukazasha kubugeza ku bandi. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Reka dushime Imana. Mwami Yesu Kristo, ndagushima cyane, ndaguhimbaje, uri Imana nziza. Urakoze kuba wabanye natwe muri iki kiganiro, tukatwizera neza yuko hari abakobwa bari gukurikiye ikiganiro cyangwa se abamama babyaye abana bakaba bumvise inama muri iki kiganiro. Turizera neza ko hari ibintu bigiye guhinduka mu buryo budasanzwe, yaba mu ngo, yaba mu rubyiruko, mu izina rya Yesu Kristo. Nushimwe rero bw'icyubahiro, dutsabiye umugisha uyu muntu wa chanye video wayirebye kugeza irangiye. Mana umuhe umugisha wawe mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma niba hari ico ukeneye kutubwira, uhawe ikaze kandi turakwinginga ngo no hanyuma uzukurikire. Dufise ibintu byinshi tuzovuga, twari mu ntango ariko hari byinshi dufise kuzobashikiriza kandi tuzi neza ko muzokwishima. Iki cyari ikiganiro cya mbere, ndabizi neza ko mutazakibagirwa. Iki ni ikiganiro cya mbere kuri channel ya Bakora Media TV. Imana ibahe umugisha. Edi Ani, Yesu abahe umugisha.